بار الي او علي بار شوكولاته من ديسباسيتو. ده دارك شوكليت بايه بقى؟ فراوله ستروبري. بص يا عم انا هنفتح بقى عشان البار ده شكله مختلف. ده 80 جرام ب 45 جنيه. بص بص يا نهار ابيض. ايه بقى ده؟ مش ده عارف. الفراوله بقى؟ يمكن. طيب يا حلاوه. الحمد بسم لله. الله. اكبر واحده بسم الله. مم. تحسه دوا فراوله ده فراوله. بس حلو. دارك شوكليت طعم شوكولاته مركز جدا، حلو جدا. الفراوله حته الفراوله دي كسره سنه، عامله زي الجيلاتين سنه كده، كسره سنه وفيها طعم الفراوله كده ايه من بعيد. بس للي بيحبوا الشوكولاته الدارك باطعمه هيحبوها جدا جدا. تقييمك كام؟ 10 من 10. و10 من 10 وهي طعم دوا فراوله ايه؟ انا بحب الدوا الفراوله.